Na jednoj multimedijalnoj izložbi u Ženevi 2001. godine bila je izložba, deo te izložbe su bila vrata na kojoj je pisalo vi koji nemate nikakve predrasude uđite u ovu prostoriju. Nema niko od nas posetilaca ko nije pokušao da uđe, umetnik je vrata na zidu nacrtao. I to je najsnažnija poruka o tome koliko je važno i da se sami sa svojim predrasudama i stereotipama izborimo uz pomoć zakona gde je zapisano zabrana ponašanja zasnovano na predrasudama i u zajedničkom naporu svih nas koji razumemo da je bolji kvalitet života svih onih koji su na bilo koji način omeđeni u svom razvoju, u svom položaju u društvu, da je veći kvalitet života svih nas takav da poštujemo zakone i pravila i da se naučimo normalnom, humanom, ljudskom ophođenju jedni prema drugima.